wuti annabajo makko on o wi annabajo makko o wi si nawni ko kanko sellintanmi kanko Allah subhanahu wa ta'ala mi seedi ke mi yananama ala wo reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorramo le waali koyna Allah subhanahu wa ta'ala kanko tan rewata nafe accarewgol mo lorre o maramo kafidi e dewal makko ngal wono woniri noon o maramo kafidi e taggol e wurnugol e arsukugol e wargol e immintinoygol kala waɗɗo dewal o kafidi Allah e goɗɗum goo haray Allah haajaka nge dewal ɗon accanayi on mo kafidi mi seedi ke mi yananama o maake teeɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah ko jiyaɗo mo rewatake ko nelaɗo mo yeddatake ko yiɗuɗa nelaɗo wo wona ya waɗanmo geɓal ka dewal fi honnugo mara geɓal toon saabu ko maccuɗo Allah kono noon ko maaki kon e ko yamiri kon e ko waɗi kon wona ya yeddu fi honnum sa yeddimo a yeddi nelɗo mo on ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala en toriki Allah e Allah ɓeydi jam e kissiye e yurmede e hoore o annabajo tedduɗo kanko e ɓeygure makko nden e wondiɓe makko ɓen e kala jokkitirɓe no moƴƴiri ha ñalande dangal jaaɓe Allah hule Allah jogitoɗo yamiroje makko ɗen woƴƴitoɗon haɗoje maɓɓe ɗen haɗoje makko ɗen haray hutuba men on hande ko woni yiilade ko fi ñawdagol ka islam ko ɗum islam o wi fi ñawdagol haray ande wondema ñawdagol ngol immorde nawnaje ɗen ñawdorgol lekkele dagiɗe ɗen ko jeeya ɗum e ƴettugol sababu fi sellugol fi hiwgol hoore mum ko marɗa imanu wo na ya wi an si a nawni a yataka labtani a moccotako a ɗaɓɓata lekki la haray ko woni si a ɗaɓɓay lekki ko ya ɗaɓɓu lekki hara koko dagi kon ɓa Allah subhanahu wa ta'ala o waɗali cellal mengal e ko harminani en kon si tawi nawnaje ɗen ko immorde e koddure Allah kono woni kono on koddure ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala himo wawi sansudemo sabu o waɗi lekkele nawnare kala o waɗanini lekki sa ñawdike a sellay haray no waɗɗi ñawdogol ngol nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki Allah jippinaali Allah on tedduɗo mawɗo o jippinaali nawnare wo nawnare koyna o jippinayi lekki mayre anda lekki mayre on anduɗo majjamo on majjuɗo kono haray nawnare kala haray mo waɗi lekki mayre foti noon jama on docteur ɓen andi fi mum foti ɓe andali kono haray lekki mayre no ton sottinama e Abi Darda o maaki wondema nelaɗo mere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki Allah subhanahu wa ta'ala on o jippini nawnare o jippini lekki o waɗani kala nawnare lekki mayre o wi ñawnde ɗaɓɓe lekki ñawdo ɗon kono noon woto on ñawdor ko harmi kon غير أن المسلم لا يجوز له التداوي بالمحرم كالخمر أو الخنزير وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم haray
Allah jippini nawnaare o jippini lekki mayre haray julɗo ko ñawlo kono noon daganta ko julɗo ñawndorgol ko Allah harmini wono ñawndorgol beere ma kose e ko nande mum ma tana muɗum lekkele harmuɗe no woodi wiyoɓe wondema beere nden si a jillidiri ɗum e goɗɗum wano mi hay goɗɗo sifanilan ɗum saa'i goo ko neeɓi wo ɓerde sa defiri ɗum gertogal a ñaami wondema ɗum ko lekki pali a seede pali few subhanallah ɗum ɗon ko hunde hulɓininde hay si Allah jarribike woni lekki a maayi e nder mum haray ko ɗum wiyete perdi Allah dande ɗulle Allah o waɗali ko harminani en kon lekki muɗum ma woɓɓen inna wano o feti ko nangata boboɓe ɓenna mo yari o mampama o ndiyan tugi wo ittay feti jeɗen sellinayi no woodi ko sellinta feti on ɓuri ɗum ɗon kalabtani e lekkele goo arana ɗum ko Allah dagini kon haray nelaɗo mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala o waɗali cellal mongal e konko harminani on kala ko Allah harmi haray ɗum no wona cellal julɗo haray julɗo no hani woɗɗitare ɗum ko ɓuri woɗɗitade فمن الأدوية المباحة ما جرت عليها العادة في المستشفيات لأن لها أثرا إيجابيا سواء أجرى التشخيص الطبيب أو الطبيبة فلا بأس بذلك شرعا haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude si tawi noon docteur jon ko debbo woodi ko on ɗo woodi ɗon kelɗuɗo hiɗa nawni an gorko on sharia on salaki ya yaw on ɗo visite ko noon kadi debbo on si tawi hara debbo ñawndowo ala wawɗo sona o gorko ɗa sharia on kadi haɗali ya yahu ñawndoɗa ɗon an debbo on si tawi ko holniɓe fi honɗum nelaɗo fewndo nelaɗo mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam sonna sahaba ɓen ɓe ñawndayno ɓe jokkayno ko hareji ko kamɓe ñawndayno barmuɓe ɓen fewndo nelaɗo mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tawno sellatano nelaɗo jaɓatano ɗum on tuma ibadallah wa min at-tadawi al-mashru' aidan الرقية بالآيات القرآنية والأدعية المأثورة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما haray jeyaɓe Allah no jeya e ko ñawdorte ko shar'ina kon kadi moccirgol ayeji alqur'ana ɗen ma du'aji ittaɗi ɗin e nelaɗo mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray kadi si tawi neɗɗo on o yahi labtani tawi o ha hin nawnarde no ɓeydade woto an a inno tun ko labtani tun labtani tun no woodi nawnaje goo harana labtani ñawnatade ko yowdiri e jinna ma cheytaneji goo ɗum ɗon noon ko deɓɗa yaade ka labtani ndikkata no ara noon hara nawnare nden no jilli tawa onti no mari nawnare ko tata labtani ñawdata ta nawnare goo no jilli nder ton nden ɗon labtani ñawdata
ko ma onti waɗi daɗi ɗin noon ko ɗum waɗi si neɗɗo nawni wona yo hoolor tun ka labtani no woodi buysi ɓe nawni tennino ko wiyete o diabete ma tension haqqille ɗen fof ko ɗo woni yaade hande kadi wiigol moccitoto ma yahay ka moccoɓɓen haaju mum ala no andi tun no jogii nawnare tension ɗum ɗon ko ɗum liɓi ɗum hakkiki no soyɗo ma no jogii nawnare diabete kaki ɗon yowi hande kadi ala ɗaɓɓude lekkele fus hande kadi sona ɗon hara noon no waawi wonde nawnare goo no soomi toon hara no jillodiri ɗum ɗon fanni ma a ñawndali ɗum ɗon tension ma on ma diabete ma on sellata haray jama on hani watta ndeyla moƴƴa no woodi woɓɓe buy kadi hay so tawi on ti faɗɗa hara ko cheytaneji ɗin nangimo o ɗiwtoyi ko labtani hay wiigol moccaymo ɗon anda siko ɗum siko cheytaneji ɗi nangimo e so tawi ko labtani buy watta ko en to naɓemo ko labtani si hoore on ti muusi ko ɗumanni o a hula goɗɗoyna moccu oɗo enen buy e men noon mawɓe duuɓi seeɗa eɗen andi hay si goɗɗo nawni hoore mum inni no muusa ɓeynayi babar ɗo yara ɓe mocca hoore nden ɗon ko woni ɗon minti 5 hara ɓutti maasi beccal on tigi muusi hande kadi ɓeyna ar ɗo yara ɓe mocca mo ɗum wonata seeɗa ni hara ɓutti ɗon haranama haya labtani fewnde hande noon hay si onti no hunji honɗum nde si tawi hoore no muusi yaw sora participant jogi participant ƴettuɗo ana wiigol moccay ma ɗum a ɗum ala toon siko beccal kan yaw ko labtani kisan jawo sona kaaƴe ɗum ɗon on amma fi wiigol moccay on ɗon sona haraɓe cheytane liɓi ɗon tigi tigi anda ɗum ɗo ko ɗum ɗo boyi yarata toon haray noon nelaaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maako no weeɓitaneelan ko moccirɗon kon anndi woɓɓe goo ɓe yahno e saare goo ɓe saliiɓe wernude mboddi noon soppilanɗo saare nden woddi soppilanɗo saare nden tawi ɓe ɗon ɓe arani ɓeni si ɓe anndi ko moccirte goɗɗo maɓɓe inni no anndi hari ware o annda goɗɗo maɓɓe inni no anndi oyne awa ɓe yahi ɓe inni ɓe ɓaatuɓe jaɓaale wernude si allah jaɓi ɓe ittayi ɓe inni ɓe waɗay tel dammi tel si ɓe mocca ɓe waɗi dammi tel ko lan ɗon soppa ɓe mocciri fatiha pet e lanɗam ɓe mocci e muɗum ɓe jonni oya ɓe wuji o ndikki sahabaɓe wona yeddu ene koko waɗɗen ɗo noon ko honno watten ɗo on anndi ɗum ɗo e sella haren wowaɗuma goɗɗoyno o e joni ko watte may ha yiɗen en ala sendude ɗo ha yiiden e nelaɗo on tuma ɓaɓe yeehi ka nelaɗo ɓe maki ɓe holli nelaɗo no feƴƴino ɓe maki weeɓitani lan ko on ɗum moccirɗon ruwoɗo e redo alayya ruqakum o wi weeɓitanelam ko moccirɗon kom ɓe wi ko faata ɓe mocciri oyni kasi no selli on tuma ɓe indi seede no selli waɗanelan geɓal ka ɓe a itti ɗon haray ɗum ɗo no tindini wondema moccugol ngol no dagi si tawi ko ayaji qur'an ma ko sunna nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam fandima wo nelaɗo maaki la basa birruqa ma lam yakun fihi shirk ɓe maaki ella ala e moccugol ngol fannima shirku ala nder ton o anndi moccugol ngol kadi na wigol tun moccugol tun ko wiyete moccirgol kakkaɓe mocca ko tata goɗɗo famata fus moccirgol ɗum ɗon na wigol ko moccugol tun yawde ka moccoɓɓen moccugol ngol moccoɓɓen kadi no seedi mocciroɓe qur'ana on e sunna nelaɗo on ɗum no selli amma mocciroɓe kakkaɓe ma ko nande mum shirk haray ɗum ɗon on sella ɓay no woodi ɓen kadi وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه وجعا ضع يدك على الذي تتعلم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو هاذر هري nelaɗo mo jom sene muɗum
ɓe makanno kadi goɗɗo arɗo wulliti e maɓɓe no Muusa ɓe maaki waɗu jungo ma ngon ka Muusa e ma ɗon ka ɓandu ma ɗum sikka ka beccal sikka hoore sikka jungo sikka koyngal a waɗay jungo ma tentini on ndu hondu ɗo wiya bisimillah 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 laabi tati watta ɗon a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa hazir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa hazir ɗum ɗon laabi jeeɗɗi wutta fof haka Muusa e ma ɗon ara tuttali ɗon ɓuri heewde kon nelaaɗo mo sunu maaki si onti waɗi ɗum sella ɗum gasa hara ko ɗum mawɓe mbu moccirayno o pempal allahu alam wa yahrumu ala almuslim taliqu التمائم واستعمال الأذائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ألق تميمة فقد أشرك haray noon sellanta jullo hengugol talkuru yowgol talkuru ka daane ma ka jungo ma ka o waɗi wo e ma gollitirgol honno wiyete tal honno bakanji ma teɓenji inna النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عدد رجل حلقة قال من صفر فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وحنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا haray nelaaro mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe yino goɗɗo no waɗi on wiyete ɗo ko bakawol ka teɓewol ɗo o sikko bakawol ɗo ka jungo ka ko teɓewol goɗɗum ko haɓɓete ɗum ka keeji ɗum noon mi anda sendira ɗum ko ɗum teɓewo ka ko bakawol almuhim ɓeyi goɗɗo no waɗi goɗɗum ɗo bakawol ɓe landi ko honno wo bone ma ko honɗum ni o inni ko immorde e loore miɗo lo'i miɗo nawni ko ɗum waɗi simi waɗi ɗum ɗo ko lekki nelaaɗo maaki o wi annduno ɗum ɗo ko waɗɗa ka jungo ma ɗon ngol bakawol ma ɗon ma ngol teɓewol ma ɗon ngo ɓeydatama ko hina loore nawnaare o wi hoɓɓutu ɗum bugo ɗum itta e ma wo sabuna si a maayi harangol be onno bakawol ma teɓewol no ka ɓandu ma haray a malatake yo Allah dande en ɗum andi hay waɗoɓe ɓurɓe hewde waɗoɓe ɗum ɓe inna ɓe tuuba ɓe rutto ɓay noon anda honde to mayden arta so mayden tawdima e ɗum ɗon tawa lootoɓe ko ittuɗin talki ma ɗin bakanji si loota haray ko ɗum wiyete ɗambara yo Allah dande en ɗum ɗon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا أنه ينبغي على المسلم إذا نزل به مرض أو ضر أن يلزم الصبر فلا يسخط أو يندم كما هو الحال عند البعض أو وأن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala
o allahu giɗo moƴƴuɓe ɓen mi seedi ke mi yananama ala woroweteɗo gonga nafa rewɗo loro mo rewali koyne allah subhanahu wa ta'ala o maramo kafide dewal makko ngal mi seedi ke mi yananama o maketeɗo muhammad ko jeyaɗo allah ko nelaɗo allah yo allah ɓeydi jam e kisiye e yurmede e hoore o annabajo tedduɗo kanko e ɓeygure makko nen e wondi e makko ɓen e kala jokkitirɓe no moƴƴiri ha ñalande dargal jaaɓe allah hule allah ando wondema no hanani julɗo on si tawi jippike e makko nawnare ma lorra perdu jawdi ma ko nande muɗum haray yo lisimo muñal yo wonde muñal yo muñño hara o tikkali onin saali o innak simi wanno ɗum ɗo ko wanno ɗum ɗo wattano wono wonirta e alhaali woɓɓe goo haray banu adama on kala ko heɓi e suno ka hoore leydi ɗo tentini no julɗo haray koyo hamdino yetta allah haray mo andi ko moƴƴere woni arde ɗon ko ɗum waɗi si nelaɗo mo jang sulma kawi wonande julɗo fiyake makko on fof ko moƴƴere so heɓi welo o yetta allah subhanahu wa ta'ala o windane moƴƴere so heɓi suno o muñño o windane moƴƴere ɗum ko julɗo tu wodani yo allah wawnu en muññade ko woni e waɗe hoore men ko haray julɗo on himo haani sikkude allah sikke moƴƴo toujours harna yon minen taw ko ɗum e waɗi allah ko ɗum waɗi tawi miɗo ɗumanna toujours jawdi an no perdude ma ɓiɓɓe an no mayde ma siɓɓe an no mayde ma meɗe waɗede ɗum ta yo sikku ɗum ɗo wondema kañum fiisi ɗum ɗo no wadde allah yiɗama haray allah no yiɗuma ndaaru moƴƴereji ko allah waɗanma kon taho kono buyi moƴƴere ko allah okki ɗum kon haaju mum ala koko mankiri kon ko ɗum andi ɓeyni lanɗo goo o wi no ministre makko on o wi min miɗo ngalɗi hooram wo boydijo an on no hetti ɓurinmi on no mari ɓuttu ɓernde ɓurinmi min miɗo maapi tum miɗo komi yiɗa o miɗo maapi miɗo waɗi ɗum e ɗum kanko ka yiɗa o himo welti o mara suno ministre makko o ami hollete laawol ayi kisammo suni oyni awa wo ƴettu dinar 99 waɗa e saku jonna gardiɓe ma ɓen ɓe konkanamo baafal ngal ɓe winda ka saku to hiɗa neldimo dinar 100 awa o waɗi ɗum o nuli suuf makko ɓen ɓe yahi konki baafal ngal joɗɗini saako inni lanɗo no nelduma dinar 100 o udditi saako on o tañƴinano ko heɓa hay dinar gooto kono o udditi saako on o konti o tawi dinar 99 o yiyal dinar gooto hande kadi ɗin dinar 99 ko heɓi e juhal wona ɗum weltinimo ko dinar mo hendaki on ko on mapinimo nden ñande o ɗanaki o yalti ɓaawa suudu fof ɗaɓɓito inno gasara futtuɗon o andali ɓeygure makko kanko sonnama fof ɓe honno si nduɗo timmuno hara heɓi dinar 100 joni noon honto ndu woni o tañƴinanoki noon o heɓay dinar hay dinar 10 o heɓi ɗiɗa kono hande kadi ɓatun nduɗa perdirimo komo tañƴini ɗo heɓali hande kadi o yejjiti konko jonnaɗa bano adama ko ɗum waɗi allah neminayi en nemaji 110 si tawi gotum kum iwi ma a heɓali kun ɗon a waɗay han fusa heɓali hay fusa a waɗa haɗal joni noon na noon julɗo haniri si tawi nemaji ko allah okkuma kon ko ya weltorɗin nemaji toroɗamo yo okkore ko a heɓali kon toroɗamo yo okkore ko heɓali kon yetta nemaji ɗo okkuma ɗin toroɗamo yo okkore nemaji ɗa heɓali ɗin ko faalaɗa kon kono si tawi hande kadi kala ko okkorma ko faalaɗa kon a heɓali anda waɗi an hunde a heɓali en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah newnan en yettugol nemaji makko ɗin قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا ابتلت عبدي بمصيبة في بدنه أو في ماله وولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة
أن أنشر له ديوانا أو أنسب له صراطا فأدخله الجنة بغير حساب. هري أري حديث القدسي نلا رمير محمد صلى الله عليه وسلم ماكي الله نيوتي حديث القدسي ووسمي جرد بك جيادو أن مصيبة كباندو مكو نونار ماكا جودي مكو o perdi maka ɓiɗɗo makko ɓiɓɓe makko maaya maɓe ñawsa on mo mi jarribi o jaɓɓori jarrabuye on muñal moƴƴal mi hersoyey mo ñalande darngal nde mi weeɓi tan tamme mi saakitata talkuru kuuɗe makko ɗum deftere makko nden yani wirtamo mana ma nde mi waɗanoytoma nde mi dambantamo sirata on ko ɓuri seeɓude mana o lumbay sirate hara o andali ɗa kadi o hendo talkuru kuuɗe makko ɗum ka ñaamo haray mo welti sabu hon ɗum sabu ko muññino masiba mo heɓuno on ko adna ɗo imo andi ko Allah muyanimo Allah no waɗa ɗum moƴƴereji temedere guluji kono hara ɗum ɗon o ala anditude. فاستلام الكتب وعبور الصراط من أشد المواقف القيامة. قال الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هري هندو يقول دفتر من دين تالكركو دين يلان دانغال e lumboygol sirate ko jeya ɗum e nokkuji ɓurɗi sattude ñalande darngal tawata hay goto kadi antata fi goɗɗo nden ɗon nelaɗo mere Muhammad sallallahu alaihi wasallam nene Aisha landinoɓe ñande goo e maki ene nelaɗo Allah on anditoye fi sonnaɓe mon ɓe wanta fi amen ñalande darngal wallon men tawi nelaɗo sifi fi darngal ha beeli ka tundaje maɓɓe nene Aisha ani lutti miijitagol ha mbojji gonɗi ɗin futte nelaɗo fi landi ko ɗum kon Aisha o sifi noon o wi on wawa men anditoyde wallon men ka darngal nelaɗo maki nokkel tati Aisha hay goto wawata wallude goto mo kala ko ya nafsi honto ka lumbugol sirate ɗo e onti lumbude o anda o yahi gaɗa o antata nene makko na ɓe makko na ɓeygu makko na goto ko hoore makko o mapode o lumbay ka o lumbata ɗimmum ɗum ñande onti jontete peese ɗen ñande peese ɗe moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin peesete ka moƴƴi ɗin bonɗi ɗin peesete ɗon ɗo e o andude moƴƴi ɗin ɓuri bonɗi ɗin o anda goto na nene makko wona baba makko kala mo hayni o dogay mo sikka ɗuytangol moƴƴireji ɗi woni kammum ɗum ka onti jontete talkuru kuuɗe makko ɗum kaka ñaamo jontirte kaka nano ɗon on o antata hay goto jon noon haray ɗiɗo no keeli ko sattuɗi kala neɗɗo noon heɓɗo masibo o muññi Allah walloyaymo e ɗiɗo o daɗa ɗiɗo o daɗa ɗi kulaleji ɗo Allah subhanahu wa taala mo yettinga deftere makko o wi o yimɓe hewti o jonnayɓe o inna janngu deftere ma nden hande yoni hoore ma ñaawugol hoore ma mo kala haray ko watno kon no windi yoni jaɓuɗo talku kuure ma janngan hoore ma golle ma ɗen yo Allah tawa en ka ñaama wonɗen hettitirde o yewti en kadi ka deftere makko teddunde o wi ala hay e gooto e moɗon kona o joloyay ɗon ɗum ɗon ko yamirore joomi ma ko ñaawa ɗum joloye ɗon noon ko ƴanngal sirate ngal ko ɗum waɗi sahabaɓe ko ɓaw o aya ɗo jippike ɓe wulluno ha buy e maɓɓe bay maɓɓe loppi gonɗi sabu o aya ɗo en kala joloyay ɗo joloygol ɗo ngol kala feƴƴowo lumba koka pon ko pon jahannam kaka tumbere jahannam o sirate wona wallinede mo kala reway ɗon feƴƴa ko ɓa tun feƴƴirte ɗon embere golleji moƴƴe ɗin woɓɓe feƴƴiray ɗo wano hendu ndu wifirta ɗo hara ɓe feƴƴi ɓurɓe imanu ɓen woɓɓe kadi feƴƴira ɗon wano waɗɗiɓe
pucci woɓɓe feƴƴira wona waɗɗire babbi woɓɓe feƴƴira wono ɓayde ɗon annda woɓɓe feƴƴira ɗon wonɗo e avion woɓɓe feƴƴira wonɗo e oto woɓɓe fotta wonɓe moto woɓɓe welo woɓɓen ara yana immo feƴƴa woɓɓen suƴƴito ko jahannama to yo Allah dande ɗum ɗon ɗum ko naatoɓe yite ɓe yo Allah dande ɗum ɗon أيها المسلمون ها نحن نستودع شهور الشتاء بأمطارها الغزيرة ومستنقاتها النجسة وشدة برودتها فوجب علينا عدم الجمع بين المغرب والعشاء كما هو دأب في أوقات الشتاء فالإسلام بالنصوص الشرعية لا بالعقل أو الرأي فهنيئا لك أيها المسلم استجبت لتعليم دينك haray noon mo siɓɓe julɓe ko onoyo julɓe haray ɗi lebbi ɗo ko lebbi waynodirgol e men ndungu ngun di e ɗuuruɗe ɗen e honno wiyete e diide ñidduɗe ɗen ka ɗuma ñooge tawatano woni ndiyan no ukki e mum no soɓi e ɗuuɗugol jaangol haray noon no waɗɗi en hara dey nayen hawtindir futoro e geeƴa ne jaangol no woodi hannde jaangol no woodi tiiɗi moƴƴa haray hawtindiren ma aa ndiyanɗan no ƴawi hay ɗan saƴal wen hawtindiren la no woodi woɓɓe buy nokkeeli goo ka ndiyanɗan wi bisimillah haa ɗan helta kamɓe on ko bisimillahi renndingol haray noon no sella ko renndine kono ko si nganta no woodi tawa ndiyanɗan no saajude moƴƴa tawata so yimɓe juuli futoro yiltike ɓe waawoyta yiltaade geeƴe ɗen sona hara ko tampere molnade jooli jooli no e muɗum e hara no niɓɓiti siko ɗon caria no newni ƴonti renndin ma ontino e seteyagal kono ko yina ɗum wiigol tun ko dungu ni hay si ɗan saaƴa no gasa ɗan saaƴa jooni haray ɗum on ko ella molnaɗo hara jama no haani wattande ila e ɗum ɗon ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo allahu on wonu ballo meɗen o newnana en jokkugol deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam o tabintina en e diina makko kan hañande o ƴetten o arsika e yettugol nemaji ɗo nemini en ɗin ko neminen nemaji hewɗi ɗi kontotako yo Allah arsuka en yettugol ɗin ɓa kanko yidi wala in shakartu la azidannakum mi wondi so yetti nemaji komi nemini on ko mi ɓeydanayi on torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en sunoji men ɗin fof wattanayi wela wela moƴƴereji ko Allah okki en yo Allah tabintina en ha ñande o ƴettiten o arsika e yettugol nemaji ɗin faaleji ko faala ɗen en heɓaki en heɓali yo Allah okku en ɗi no newiri kanko wawi okkude kanko wawi newinde kala ko satti yo Allah newinan en fiyakuji men adna e lahara en torki Allah yo Allah on ittan en sunoji men ɗin fof wattanayi wela wela yo Allah fottin ɓiɓɓe lagine ɓen ko nafata ɓe adna e lahara yo Allah fottin julɓe ɓen ko nafata ɓe adna e lahara en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en haasidako e konnago hakkude ɓiɓɓe lagine ɓen ɓe wona yiɗidirɓe yurmodiroɓe wallidiroɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en tooñeɗen ka leydi men tabintinan en nunɗal e pottal e yurmodiral e giggol hakkude laamiɓe e laamaɓe hakkude miskino e galo haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barke gueɗal ɓe men ɓen waɗa ɓe huloɓe Allah rewoɓe Allah ɓe waɗa ɓe ɓuuɓere guite wonande en adna e lahara danda ɓe wonde en lorra wonande en ande lahara اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين الاسلام واخذل من خذل المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بين واهدهم سبل السلام اللهم اجعل اولادنا وازواجنا قرة عين لنا في الدنيا والاخره ولا تجعلهم نقمة علينا في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين واجعل اولادنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين انك على ذلك بالاجابه جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقم الصلاه.